Ruitet peus war tromenezare, ma neke sans sup, moyant vodar mon de vale ou d'ar skolioù diwan, d'ar zul eiz a vizeven, da vare a randorad. El bopla a vo kinnig dar mon de vale un tam en relek keruon a tro war dro, gant o c'hwer en ta disanvel, de stalek 5 km betek 5 a tregont. Ez vo dar lakad o rano en a rok dre internet. Me red vo dar en ober ingalek chiwas, kar kaji divrezonek a lerien. Pez o digon poenus, a dibou a la war ma meustra. Gant ar spi vo mur a vrezonek, gant an dut war an dachan. Meur a zon adeg a voir GBB el just, mais pas nemet ken. Beb ble ve kaset a ben ur sapre labour avet kinnig d'or ur programadur liesert que dabadeneu a temmo diba a neve tchek avet ipepler. Met heb den a yolvat gwell erbet. A fer on eus o chikour avet ma vo bra war gwell. Staliain delten eus cirque, barnemeu, servijain bière, fardan krampouer, degemer an dud, ber ar droar sur ante, an di ar ben, en ur chila oa komz pet eskain beronek, pep tol chikour a vo talvodus. Mo peus rand bout a yolvad ar gwell broad al ar breonek lakit o ran ar on lerien GBB pik bezedaj pe deuedit ar ampred genom. Merci bras d'or. Dwer al kour e oe bi o bras ur roi riva e breonek. Changet de un trao, mais un nebeut tro la dao eus al ra de lakad de vout biu un engounse. El ur strolad tro didro, zaouet jet Nigel Olidge a Yann Philippe Dupuis, jet o arvej 2 wean, trer gwarem. Istouer tulzo geja un neil d'or e gile ar ur jimblen, pe un dreren, ma fotador. En ur lakad ur gauche ar sujet d'o a vremañ. Em gaout un nandek a viz meheven ur an ternoz, bar sal le terrain blanc, bal chemper, a €7 un donet tre.